ko kamal we ko kamal telwanga chagu cho jal garamam mam telkwanga telpiu belto chadak ba kon ramamane leran shalat gwasame shalado South Sudan shikana to kame kwa kamet ke dobe chalar cha kap chonga jana warano teleman mede kana ko gwine ko ken shalado shikan ko menje kana to mishalaro shi tok South Sudan ke kuma South Sudan chalat gwasame Ramkel Mandal acting minister ke Ramadan letka minister of foreign affairs ke international cooperation chalarman chalat gwasame shi tok cha sanction ke cha kungmeni cha kap chong ne ka ron kindaro wal badak tel match tijine kok no wadeng daw deng cha mishir kana che lar ne conventional ke UN panel ka kuiko chala do to South Sudan te ka match ti cha kok ka chala ro chicken me chala da kuumɛ win mondo diane to chicken lok mi mo chukan lar tel match tijine ka kok ka wari poda me no UN ko chala do ci juba ke kuumɛ dre wi juba wa ci ko ka torbielo wal ti nyang de ni ti bombo molong te cha mo ka kala wana me do mi chicken agreement ke ma de cha yapin koron kin da nyar ke le chicken yar ka ko tel met ba kok ji South Sudan ka ko re dan e tore wi ka South Sudan ka gwase dan chalaren tame chicken yaran malamo ne de kono la jiwen ci sapa kem ya di la ro ti chine kong na ke kati wanong ka Congo ka Democratic Republic of Congo ka kui mala ki peacekeeping mission men wala re wika tongomi ci salpa ke ma yadi cha lar nono ka gwejo ken panken kokane ka ken majeti ke metin kono chane re wika South Sudan ko cha gujo watu wargane don kono kunu ken te ka panken wa ken ke met ke torbiyele te dit ti bombom te nyingmeni ka jana wa chipoini chiga tianka mach titi chala do shike nying nen kontela civiliani titi ke nying de ni mi mo chala ro ne me chi tok ne re kon tin raika kuma South Sudan shang no chi UN che la ne jene ba je gui ko do rande gui ke jako gwalda no ngin teno cha goro de yan masdina koko an agreement ke ma de cha yan pinga gwase dan tela manyu ba goro ba kok ji South Sudan ko cha sanction ma cha de la let shiram dan acting foreign minister mala deng daw deng ke man nong mar ke wi de ko kien wi mon chela do tela mesti ne ka kok ka tela ni military ke ning de ndi ne ka kok tela duor changa kel raje dan sanction ne cha la de jen ngo sen chu menatama television kok report dana shianong ke lere shianong shi tok men no kan jiwen kabe bikan ka menen katin kona cha kok bikan laro ne makan me kana kona cha kok telemate ne ya ka telemal mishine dak no mo chikan lar UN deng daw deng chelat ke jen je lado South Sudan ke kuma South Sudan gui kane do badan de mai de ga nonga jeshit ke me cha je long walo tel mai de gor ba no re wi ka juba ka ku ko nan tuok chaw shu man ta mongor tine tin shit ke me cha la na karon kin dar wal badak shikan me shikan me shikan lar to tel de ni ke tel de ke tel mai cha ko ko kuma South Sudan ngone ka le re da ne cha lat me cha kuumɛ cha South Sudan che sanction ka ku men tin de no re wi ka juba shu man ta ma report cha la do tine ka mai cha ko tel mai ken torbiya dan wala cha nunga Congo ka kui malka men de latre wi ko Congo no mo agenda nan chalat kuma South Sudan ke jan gwas mo kui maintain content chala do chicken ka kok ya te